Eba Nyansapo TV. Send your diet the sumono. Nyansapo TV eba no amamre ni amane a yemfa nkame ya hwefo. Ene eyeda ye kura ye papa Dr. John Ampontuah Kumah echi kura asasa kokrobeti ya wodi amantena ne bench ne boa ye de ne kosa okontomiri fo jamadu kokompase chi a wo mene suno no ai na send ye Nyansapo TV ye no amamre ni amane a ye yabrempo ya ekoso no enu nenne ye de besomo yarefo tamuchuku na amamre ni amane a ebekoso ewo ye papa Dr. John Ampontuah Kumah eye yase no ye dia besomo ye da obi biara se yo ahefo sene anopa ye hunu se wo fe dikan no ai Dr. Baomiane party mpanyimfo ebetai obekunafo ne abusuachi ema ye cha disiedie ekokra Dr. Asundwemu no ofeto sumienu Dr. Mahamadu Baumia was say ni chocho mucho pa na ene ya nom na chisika nsen ni chocho mucho wogine ho ba bi enye yie sanse wo twa nani a abrawo nko a wanka bi anhyem enna ensoa agu na kese awose agu no sensoa ai Dr. Mahamadu Baumia se waba wasa babiem obetena se no woni adofo ajanfo kunani ne abusua anom ne yonko brabuo Dr. John Ampontuah Kumah echisikansa ayehunu se chama wuntumi ene party mpanyimfo so eboni chidom a wonom echia abusua adofo na wonom age akonwa na ankrankra ni adofo a wonom eba betai wachi so aba na ye nyina sikansa ye nom ye papa so yatumi anom adi dwumadie na kwa awie ya asundwe Asabi GIPC CEO these are your grants Dr. Mahamadou Baumia, former Agric Minister, Akoto Appiah. Dr. Usu Appiah. Akoto. Dr. Yamamunya Kwaba. Yo ahefo ai sene di dwumedie ofa edikan no ekoguye no afei ene ye be free ofa etoso mienu no ase na sene madama mo amunim no Nyansapo TV amamre ni amade ahodo a ye nom obrempon echisikansa ekoso so ye de no so besomo afei ne ye ba be nom ye papa Dr. John Ampontuah Kumah echisikansa na empanyimfo akukudan ene ntini omampanyin Nanado Dr. Mahamadu Baumia ahemfo ejoso hema tapa hema eni ahemfo pi eni yehwe wonum anim se wonum de wani monyam ebeba betai dwumadie yachi ama ayenkoso
Antna bay, I will bring Poma Yehu. Nana ye no one in a domo, war bay, a year or bring Poma. Waba besi nana otuo srebo anaimo ai nana tia ne nechi kakra enti wayi nana mu sini se omra na omesi nana mu na ne doba na de nyina doctor Nyansapo Kumah ye num na chi sika nsai ai o meka ho no ne abusua adofo o memu mpanyimfo ne ajanfo ye nyina ye nkamom ne num doctor echi sika nsa Boss. ahwefo sane ye de somo no ai ye guswa enom ye papa echi sikansa na sane ma mo hunu se ekuku dane ani ntini e de wani mo nyame ba betai dwumede ye chi na ya nom ye papa echi sikansa no ai anche bia enna otumfo brempon na nantia mo apanyi ene ne hema eye adawoma se ehene one ne hema e de wani mo nyam e ba betai dwumede ye chi na ye nyina ya nom ye papa echi sikansa okuntun kantan o me de dukro so dware abamo no wo hwintin prekwa wote ya bunuti akokọ wo ye prekese jamadu a ofiti kuroti ana ne ho age afie mu wa ye dufo chie senko wo sakwanti finana ya mu akwa ba piao and also packing it in them. Coke, and also packing it in them. Fanta, and also packing it in them. And a mouth, and Casa, and also packing it in them. What we are ready? Almost a locality. Internet, a Casamon, and a Sika. It is only one way in Alaba. Let's have also be a part of it. Let's have
bay eye ejoso hema na ya asantewa ai wana na dia to na nie watu abese no ai na ni abrese krodom ai wane na hema nom tepa hema ene manson kwanta hema ena wonom eba abenom obrempon katachie Dr. John Ampontuah Kumah echisikansa ai sene ye hunu no ai ejoso hema nana ena echia wodwom no nana ye mo akwaba piao ai sene mpanyi kan ye no wasise doso po show jetra wani mi sre ai enunti na tapa hema ene manson kwanta hema ne ahema hodo ababetai nana ya asantewa echi so wonno mono ankasa ne brempon na de nyina Dr. John Ampontuah Kumah echisikansa ai na nani abrepa nana na echi wache obekunafo wache abusia wache ahemfo awono mo ewodwom ai ehunu se nana nso etonani ahwesoro wo bebi o mampanyi ene na bedi akire ene aban mu mpanyimfo MPP panyimfo ne ahogwo no ewo nana ekọ na wakochia mpanyin se ne amamre ne amane ese no aye wo se otimi ekọ bisa won kwan so na wonum edi amane eti eno ne yehunu no nana ene adru omampanyin abedi akire Dr. Mahamadu Bawumia nchen achia no echia mpanyimfo a wonum ene won wo ho aye Yeah.
No, Nana Addo dankwa ekufado omampanyi Addo so boy ai efri mra ni chocho mucho na de nyina ni deputy finance minister Dr. John Ampontuah Kumah top form nana to abese no na adwini pi ye free dwumede ya se film no top form abese ne nana enjoy obakunani mu wonjai ebusiemu yenum doctor echisika nana ese woba abeka busia ho na ye nyina ye de odobodom annom ye papa echisika ti ye hunu se nana ate asibedwam a wo chi asade amamre ni amane yete wa kamemu no ai ewo mu se wo ye omampanyi de ne nso so amamre ko anso etwase ye se de ni de se no fama no woba ya ahemfo empanyimfo ahema no mu a wonom eti bedwam etwase nana wotu anamonko na wode ensato nsayem cheche ye hobre echia wonom ansa na wajeagwa ama nananom nso akoma na kwaba eno ne ehunu se omampanyi wo chia ekono ayehunu se amanmu mpanyimfo ekane ho ayehunu Greater Accra Regional Minister wakane ho yehunu amamu mpanyimfo pi
ekana na ho a wonom ebo nana nso echidom ai sane meka ye no wo dom a ene yekoboa wo ai nti sane amamle ne amane ete no eno ane eguso Nyansapo TV yede esomo All right.
right. What you mean? It's all right. Go back. Institution, Ashanti caucus, and the majority caucus, a Campoma, your contribution, I had a boy, you know, 100,000, can it is 1 billion. Yadamasi, Yamisha. Honorable Chanaboa, Member of Parliament Session, Honorable Yadasi. Dana Asamoah Ayanamutune, Yenuaba, Evangelist and Asamoah Dua, or Tiana Yamuakwaba. I Samray Mampong Hima. I was a Sadia Toninia Bania. A year a just so hima and I Santuania want to mean Nyanesa. I ain't Waba, Wabekania home. What the double dome, what a chinia re, FT, Emra, open ponto from I'm Ampontuah and Bemukra, one in Nina, Konya Bediana, it is a day, ye nom. Doctor, HC can Sam Ampontuah, but what better just so he made she. Now, when you're the phone, unknown Doctor HC can Sam. Former GFA president, now lawyer say Appiah, that is 2,000 Ghana cedis. And so, Bella, so somebody like Makuma Poetu and Omade Appiah. Now, in a channel, I'm saying, I'm a promise of 20,000 Ghana cedis. To the 200 million. To my young friend and I send you who yes, or Mam Penny. I Nananom show boy, a chebia and no buy and so at 2 Santine, a betchia, a busia, or balcony, and a party ma, Yanom, Yapapa, HC can sa. Na o mampanyi tena se no na etwa se amamene kwanso ejoso hima o sorry na wo twipini o mampanyi ebisa na mane wo mse empanyi se yanimu nso na emom nso ye se bisa sanse ya mamre ene amane eninti eno ne yehunu se ejoso hima ai wono na ekọ mampanyi ho akoma na kwa aba ebisa ne kwanso ene na di amane tapa hima ene Manson kwanta hema enso bo nana ya santua echi dom ai mpanyi se owo dom a ene yekoboa wo ai ene ye hunu se nana ya santua de ato nani e wo dom ahema kese edinachi baby a okobia nana hema nom wonum nyai ya santua mo no nko anko wonum tai nachi se krodom Somebody on the Sabia, yeah, Mukomatika Kamae. And yeah, block this. Appiah! The former Bawayano, one Dawson, and the Addo MP was one Mamma CBB and Trabusia, no one shadow, and on Tabayo Chronism 2,000 Ghana cedis, a year of Pipino and Juno. Was in a Mashan this year, 1 year, the new drama this year, your papa a castle. Send yes, no, Yadanasia a brew, Yadanasia a donna. Yadasi, I feel my penny, but yeah. Wame umadum nete nanamba
the Ashanti Regional Women Organizer at the Ma MPP. I may be all free her now, Memfadia Kanamanana. As you want me at the time, yo, Nananom, I need you, Sabre Mitraha, Na Mitrahama or Salvama Tibu Kwao. Inya Dentra, Mayere, Sadia Wakasano. Was it not seen him pound and a dafom, Essansa or Bakrania, Nisrumarton and the Baprocopano. What a crowd there, and Ka on Monsa, Nemomuche Yasaka. That's what I wanted here. If you told me about my 1 money, the sound Nana say, Sanda Owaha, what I and a bank, the disenergy, 2,000 Ghana cities. Nafe Yamfa and Sasa and Kuna. Yadinti, Yadasi, Yadabasianyama. Babia Edre, the gentle woman organizer, the gentle giant woman organizer, His Excellency the President Nana Danko Akufo-Addo, the man who believes in Ghana, the free education Papa Ewaha. Afei, it is possible. Alaji, Dr. Mahmudu Bawumia is also here, and the chief of staff Akosua Frema Pare. But the man number Nadia Kano Watuasu. Medasi Media Bema Nananom Mutia Joe Nananwa Hemano and Anajusunima and Kamohu Adia Tomoni. I suffer for a party penny for Ebusia Kuneni Mijinahama Osono Kokroko Amayukono Amisa Jinahama, the hard-working President of the Republic of Ghana, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, One the Vice President, Osaya MPP, the Franka Tufono, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Afei Eraba, or breaking record, Ghana, the hard-working Chief of Staff, Honorable Akosua Frema Opare, any ministers in the MPSA, Ewaha. Omuntu na yigina ha ye best share ni die say bibia anye di na muntie ensabode Ashanti region MMDC is for ewaha omukra omu 10,000 Ghana cedis omu si omu de boa ebusua ni kra for CEO PPA ono susu kra ni 2,000 Ghana cedis o de boa Ashanti Regional Executives 1,000 Ghana cedis. Honorable Asamoah Boatin Asabi 1,000 Ghana cedis. Honorable Kwame Prempeh 2,000 Ghana cedis. Nana Joa Dokua Beauty Queen 1,000 Ghana cedis. Chairman Bernard Enchibosiako Dudona Nimse, a friend of Chairman Wuntumi, a hard-working chairman, 5,000 Ghana cedis. Edu Oforikrom Peace, Oforikrom Parliamentary Candidates, 1,000 Ghana cedis. Nananom MPP and National Treasurer, also 2,000 Ghana cedis. The General Secretary, former General Secretary, Yera Honorable John Boadu, 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. NPP Deputy General Secretary, Deputy General Secretary, Dr. Antoinette, 1,000 Ghana cedis. The hard-working Ashanti Regional Minister, Yera Simon Osei Mensah,
5,000 Ghana cedis. Ashanti Regional Constituency Chairman for Omaki 47 constituencies. Chairman for all these 47, including a Joso constituency chairman Adia Toneni, and also so Omunina chairman for Mputa 5,000 Ghana cedis. After the Addo sway parliamentary candidates, NAPCs and the Parliament of Ghana. Omunina na aka omu abom fi so omunua na ade ato nani omunua na afiri mu omu se adaka na yede enua honorable John Kumah 2 mu anopa no eye omu na fa aka no canopies ani nkonwa e wa ha nyina MPs no na aka omu abom na omu afa eka no almost about 25,000. Kunani any nebusia or ha muntie. Eye ukunu no any unua man me ho parliament. So maka omo abom. Omo kra 25,000 Ghana cedis. Almost we e de di kaje na fasisa nkonwa no na de aka ekire nyina omo beye. Afa ebusua MPC so a na honorable John eka ho. Ebusua MPC so omo 5,000 Ghana cedis. Mfamwa eja ene na wodi yewura John Kumah ebedum yen yewura parliamentarians ni nyina maka omu abom so omu kra mo nsem 5,000 ede ma eja ene enna no Ashanti caucus MPC free Ashanti region ha omu kra omu nsem 10,000 Ghana cedis. I'm talking about the majority caucus. Ashanti caucus, okay. 10,000 Ghana cedis. Afe na edu majority caucus. Almost majority caucus ni nyina kra almost 40,000 Ghana cedis. Okani nyina bomu a 110,000 Ghana cedis. Ye MPs no omu nyina ne parliament, both NPP and NDC. Omaka omu abomu omo contribution. Titiskano ye 1.1 billion Titiskano and Eneskano ye 110,000 Ghana cedis. Afena ye drew the hard working president. Eka presidency na ye mame akosia frema osel pareka ho. Eka presidency na ye ra Alhaji Mahmoud Bawumia ka ho. Ena yeka presidency na etieni nyina president, the hard working president. Oye chuma bebia mo amunim se president we sanya ono ene digana anymore enka sa brenka aboa bia edai achiawe ena eni entuma ton biem ana eni entuma nton biem fi se o mampanyi wadwen ye maame no ho ene munyi montuma ene moa mo manya baabi esie musika o mampanyi se ajusoman minyire mu na menam wase se otutu ne nan ba ha ente bia mo anwu one ne party ani mo ase wato aba ma ne ba kwabena boate yankopon hira mo ajusoman yeda mo ase obaya on presidency no a oda no omukura omunsem tete hono poly 1 billion cedis and then 100,000 Ghana cedis snap mienu and I'm say haye adehye ekronti snap mienu etaso o ma panyi say snap pentu etachire o ma panyi say ono de o Ghana obiaja enti bibi wo achira o ma netia de o se o ye bia obeye yeda mo se yakopon hira mo hallelujah.
ye share mo bo se Nyansapo TV ye de amane ne amamre a ekoso e wa brempon ye ebeso mo no eno a na hwefo ye de abeso mo ye de adwumadie no abawieye ye de kukudan ene ntini a wonom de wani monyam ebetae ebusuachi ema ye nom ye papa echi sikansa no ye da won nyina ase nyame nhira obi bia ibube ne brebe nse si ibube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sane ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya